Sini Raya Khama Luku hi kaisa community patamal ha প্রায় 250 কানি 93 একর 26 শতক ভূমি ও জায়গাও 151 পরিবার দংছে লোকো খালাই দংজাও 151 পরিবার তুই বন 15 পরিবার খে 10টা সাব কমিটি সং পাট খাইই 10টা আরএফআর সাথী বেগত বার খাইনাল হাসং जों कम्युनिटी पातामाल 10टा साब कमिटी एबो खायो बोमा मानियाव थंखा इसाकक साथाय कलायो जिनि त्रिपुरा जनजाति 19टा कम्युनिटी दफा त्रिपुरा जनजाति पुराम गठन खायो उत्तर पूर्वांचल 251टा समाज सिक्किम सहखे जों कायसा नर्थ इस्टनि पुराम खायजाक दङ जनजातिनि जों गुवाहाटीआव आस्तेबार जों कनफारेन्स खायो सिनि ट्रेडिशनल फरेस्ट जों बनो यागो बाहायके आवताय जों तबै जों फसल फलन खायमाने सिनि यागो जों बाहायके अधिकार तय फेमाने बनो जों अनेक किसु आलोचना खायलायबि जों 2005 13 तारिख डिसेम्बर मासो दिल्ली हरियाणा बवानीवो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस नायखाफ्रो उत्तर पूर्वांचल सिक्किम सहके 8टा राज्य ते आन्दामान निकोबर विभिन्न जागानि राजस्थाननि जनजाति जत जनजाति समाजको थुङै सुप्रीम कोर्ट नि जज आरएस मापाननि एडवोकेट एमएन कृष्णमूर्ति उड़ीसा हाई कोर्ट नि जज आरएस बापाननि सरक बराबर एमपी रक जत उपस्थित जत नारा आलोचना खायलायबै जिनि ट्रेडिशनल फरेस्ट जनजाति समाजनि बाङै बाहायके जों अधिकार तबै फेमानाय आफ्रो बरक जोंनो कायसा कागज फुनुखा 1.75% के जोंनो रमानियो आदार्स ट्रेडिशनल फरेस्ट नि रजाक थेबा जोंले असुक बायलेव जागाले जों थांयांनाय सुवा 3 कानि 1.75% के सुवा 3 का उ जागा बाय जों बासक मायानो जों हु खायसा नांनाय फसल फलन खाया नांनाय जों विभिन्न मुसौ मिसि पुरिवानि नांनाय जोंना 4 हेक्टर केसु मारनाय आफ्रो डिमान्ड खायै हाय तैबायसा देरादुन 2006 आसक लायले हाखै आफ्रो केनो 20 अगस्त 2006 अगस्त केनो देरादुन आसक फकै ब बिल पास खायजा खाफ्रो पुरा सिद्धान्त नाय आफ्रो चुरान्त बिल पास खायजा गई तो फेरिले हा तैफे आफ्रो सुप्रीम कोर्ट अफ हायनि घोषणा रय रखा बरो गाजौनि जनजाति समाज के लिए ट्रेडिशनल फरेस्ट चैलेंज सुप्रीम कोर्ट बु साखलायले हा ते केंद्र सरकार बु आफ्रो प्रधानमंत्री बु साखलायरला हा जनजाति समाज के लिए ट्रेडिशनल फरेस्ट सेल्फ है नि साखलायले हमरो आफ्रो जे समय देहरादून 2006 चिनी 4 हेक्टर के ट्रेडिशनल फरेस्ट न जों सेल्फ जखन प्रूफ उफ्रो आफ्रो 1.75% स्वातिन कानिबो बहायनो अदर्स ट्रेडिशनल फरेस्ट इन जेबर कलम्बेरा माने ब हुजाक पाइल हाफोर ताइक्रि खाफोर के सुरु जनजाति रनि बांग मी आफ्रोले त मांगलाय खासु मी आफ्रोनि जे गतन आंखा सिनि कम्युनिटी पात्ता माजाक 151 परिवारनि फेमिलिनि तिनि कम्युनिटी पात्ता आरो जागा प्रोजेक्ट चलाइतमनि 6 खान बान तंग सिनि बान थेजाक हा पुखरी चौक जाक हा अनारस 62000 अनारस काइजाक क्वाइताब 5000 काइजाक हा मन परे वाकरे काइजाक हा तै 6400 खान कोई सफाई तंग खबा काइजागनाय मी आफ्रो सिनि जे पात्ता एरिया बिसिङो जों आमरा काइमानि जागाव बरफ बायरेनि मुसलमान खबर होइना हावै बर रामदारक अस्त्र शस्त्र तै फायै जों बाय मुकाबिला रनि बरफ वांमा अस्त्र अमर तै फाय बरफ बियां मुसलमान सिनिया 30 35 36 बছর বয়সनो तै फाय 10 15 जन युवक सिनिया बरन तबै आरो हामला खायानि बरक अनेक षड़यंत्र खाय आरो गेराव दखाय पेखे बनि परै सिनि लुकुनि बरबो कुथुइ थांबाय खा पुलिस प्रशासन बरि होइना हखा ओमफ्राय अमा सिनि कम्युनिटी पात्ता सिनि मातृभूमि जों माथाय ट्रेडिशनल फरेस्ट जों हाजार शत बছর पूर्वे थेकेनो जों अमनो हु खायसावै पारा खायसाय फेमेनि आरो जागाव दैसारक दैरक किछु संकट कारणे पारा सरविते 200-300 मिटारनि इसा पुबदिगो पारा मा खायका आइफान बसिनि पारा दायखं परम्परा थेकिनि खायजाक औ बिसिङाव जों बर बिसिङ दजनगर पुलिस लाइन एरिया रंनि टाउन सोनामुरा रंनि
yang onek Gokulpur ni borok bising basang ke khogui 300-400 meter reng ব্যবধান ke borok aro bolong bising khogui nok tangui asok phaila jai matro sung bolong sapai khai prokene bolong bising sung borono nok tangja khei 6-7 poribar nukha aro bising 5 poribar borok town bising already boroni nok tangu tei baki Kolkata Murshidabad ni khoroksa tongu tei khoroksa ke Coach Bihar ni khoroksa tong borok ni bumung maya oro jaga tongnai ni bumung bisa ule khai sai renya itu family ni head sade Abid Mia bufabu mungke Masjid Mia boni town sunamurau nok tongu bo oroniwo bufang wafang khogui hororo bufang sel khai tongu Sahajan Mia Sohab Mia boni bahini town sunamurau tongu Jalil Mia Abdul Halim Jalil Mia bahini Kamariatila boni nok bo oroniwo bufang khogui horo malpatra load khai tongu oinodigi pass khai tongu Amir Hussain Bangladesh ni bufabung ke Mokromali Mir Hussain bufabung Mokromali babu Bangladeshi ni Rakesh Mia Santi Mia boni nokhenu town police line Dajanagoro okay sansina okay tabok Mia project man tabok tama decision na lai ni tabok decision ke tini sing kila thanao thangoi chini lokoni katha chini sokdri chini bayakra soke sing aro thangnai borob katha ma khainai sing sudu sanai chini patta luku patta chini matribhumi na sing puranu fasal ma khainai oro fasal na sing project na sing success khaima khai sara tripura jaga on amo haike community patta na joton develop khaimalang chung bono bahai ke community patta to bane bono sing subanai borok sajo sambai ke office procedure bahai ke khai thai bono puran sing guide khai sanai ingkai chini tini aro community patta ma jak chini fasal pholon khai tongmani miafra amra bu phangsing kaile jamani o jagao baire ni musulman rok no borok aro ni higher khai na hawi sinia musulman no toboi 10-15 jona jubok toboi phai borok ramdaro ostor toi phai singbai mokabila ro ni borok mia prosto dong balai ke domki somking bailang ke logo police rok ri hoina halai mia phro bainani ni songorsong yadro ki yaulakha chini hano sing yakaya chini matribhumi ne sing nanai chini patta bhumi ne sing nanai age chini raja Maharaja Dandamani kebo Hussain Shah bai juddor chini Tripurano dakhol khaini khaipra tuimano theusi tuima tei phogui borono uthar khiri bai chini matribhumi Tripurano rokha khaitlang thamundare chini chini o matribhumi saka sing tabok ragmar howani kok sauni asa tei sing sujug mai tong age buhaini musulman ni raja ro bai chini raja juddoroi phaibu tabok buhaini chini matribhumi sing nanai sing yakaya sing proshashon maidhome ni bono nogni borono nog uchet khari